Na faalil finangalo Faipule le tumalo Faleata numero 3, Lealailepule Rimoni Aiafi, ile manato le ministro tupe maua, ile mataupu e te tau toi faia so enga i Forensic Audit. Anto fo e tasi te sima 5 miliona tupe al malo faaluina ile Forensic Audit nei. Ia after we lau fionga il fono mole tata inga ona e faisi nga onga tua inga lea matua company ni. The international companies and ole mele reputational risk company nei pe fa pe tato ta mama ina matato fa pe tato tele tato nuina ia etele sa fianga tato ma a fai fo I o mauti no era o fionga mista mal kapeneta ele I fai nga luenga ale o kika ngei e fa mole inga ele terms of reference ngavi ko ti mande ko pe mai ale sila va nga le faapule nei lo sui o le folinga mai o toi o mai mta o pule tresu amantua ole maf amantua ole maf e o le tender sport Na tali le fionga le palemia. Taipula vai whamamla matili le saunoanga le minista. O le mena I ui le Forensic Audit. E le taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda I fafo e mai company mai fafo. Wa maile fa ai unga le audit. Ele se opinion. He can't do an opinion. Ai sea, ele o a tofa momo. Ole mafai ai o na fa taunu, le taunu unga taunu ye. Le aingi source document, le aingi supporting document, le aingi fa ka. Le ai le tele o me, e mawhai e o na whaila to whai ngawhai. E ti klea mai whapea, o le Forensic Audit, o le mele lentupu. O le ai ingol kon kalate na whai, e sāna rato affiliate, ma se local audit. Anan mele lentupu. Whai ngā luenga whātasi, le company le mai whawha. Ma tato local audit, o inala. Na whaumanina le fionga le palemia, o le toi faia so enga muli i Forensic Audit. Ini mawhai na maua nisi wha maunga taua, tu sa petuai, a ia maua uma vainga nei.